Kajingdon ki beriu nala kajela ki bami shakmat ban bei tingka ban trehi ka kam ka bekila ban trehi dalade ban khanglat ye ki beriu ki banabar kalalong kajingker khu ye ki nong shong shnong kajela hakishnong ki badon umar po khandau namar watla bon kimdon kajaka henry ki yo kam kala ban tre hapo kashnong lajong Kathan riwar hakani ka district rilom khasi mingi kari kawi kathan hakajala ka bariuspa akajingdon ki marpo khando bakan thup yo maushun bat umau thup ban beteng kajingtre ha ka baklong yo maushun ha ka shnong sobar ha ka lai terik mentau benai yayong menta ka snem arjar arpusan kitrai jengki artli ki parti maushun bakan thup ya kapar rikaleng limestone mine ka bedei ka jong ikong kuntimai thangdhara Bati maushun hakajaka kabahe lai iwesan hektar bat kapar tharya limestone mine jeng ikong seso imli bati maushun hakajaka kabahe lai nyausan hektar layo ban penlong ye karensan pensngau patba ni kata kaboong environmental public hearing hakaba ki patba kin pensngau la kidang ibit ne em ban ai kajing menjur ban beteng kajing klong yo maushun nakini ki par ki baha apo upot usam jongkashnong sobar serdarship da kajing yu i kajing bot renti ki kendon ki bala perking kat kum ki an bala bot ke sarkar khamtam hakaba sumar ya kamariang hakani ka sengiru kinong shong kani ka than da ka wei ka sur kilaya ai ka jing manjur ban beteng ka jing klong yo maushun na kini ki artli ki par maushun ya kani ka jing yalang lapanya do SDO jong ka sora civil subdivision uba mark chalam MCS kumushong knor jong ka jing yalang ringkat u environmental engineer jong ka Miglai state pollution control board uba SA Ngatarai siapa wan ke mining ke ekspor ke jingkam kai pakai gelas dan makan. Hadir lembaga juwan ke mining kato kena teli. Lemba bak filos nyau lemba kontimai, lemba hatu kapon idon dunia simli hatu kapon kena kelenti bang nyok pilipiang yang tiga giat anti po LCS majai. Lemba ke juwan jom kini mining. Ngasnoba katung kajuk katung kapor idon kam hi yaki ke barhoi jinsai katung ke instruction di mining acts idon kam hi kita barhoi hendrai kalong pateba hindrai yang kam katung ke jing berhak ke jongki bat kejuk paling kong kalong pada ke jing snow ban penpau bakadei ke jing mentua ya yo pai ba nama sipor hapor balakang ke ekspor lami sibun ki kenurun kenram lami sibun kinong tu lami sibun kinong luti nak ada bunda di kam kijam hendrai hadir melawan ke mining kelas dang kam kejam lalai kita ki nong tu lalai kita kinong luti dulu bagi India segi kam berpir nama ke kam mining kam dei tang kam jong ubi simet dan tang de bor mesin dan kam ru kinong tre bat briu bat mesin dan kam barakhai nadu ubarit hadu bahe kiyo ke juman toy na kini gimais na tagada ngawan ni ban kersan na kalian jonga nasro ban kersan ya kani kecil mining jong kun timai tangthara mari lap sibun kiji rap jongi akan mau akapor lockdown ilai rap hakalian kabam kadi na banta jongi kipai pa nanta ila donate yaga ambulans nanta santam tungkani kajuk menta kaba junakam na isya da kajingdan do kini mining sibon di kenas no jungi kelayo bantre kini mining kum kikam meneja bat kiwe kena kalian gajongaru nam dali ban keren sibon rai kai pangaron dalam pangan kersan ya kini ga kira tak ga keresma bat kalian gona kersan ya kini mining da kajingdan do kini mining ngasno ba kini kuwi gala kaba naikam ajam iki kursana ya kinong sosong bizongi ke kejuan tengah bani kesan kini kalong ba kini ke jaga kemudian kini ke mining hak keteng kun kumai tangdara masih ba kalong ke jaga kebiang hadu kata-kata yang ni bangkit terbalut itu mau ban supply support habis kalong ke jaga kalong visible kesan ban ngatwa aru ba kini ke mining di kanang net bat kanang trikam nani semat ba ni susuki habang ikit dan susuki habang ilu ini lagi gelak jom timau Bangladesh Bangladesh. Mining terus kata kebadan kidai bagi trelang biasno kti kibla ai jingra ya kisnom bat ya kihima na semu sibon ya kejing la anjong ki mining ban le ikini te tang kini kintin hi ngamdan ni isu banong
tekrekam kejing kermen ba kani kemeneng kanong kebiak dengki. Nalai dengan gambar sibuan orang kepor, dari gaya kepor dan bapeshem. Ya ke dia bagi kita keren gelakan sakmat. Yang bapeshem ya ke bapes syaru ya ke dia gelakan. But kemudian ladan kijing ong nai bay nang keren gamba baneda panondon kita kijing jakria kita. Dengan sebut ong api kepor. Ladan kijing nu kijing kijing kendu. Wan saka office dari hima. Ladan kijing nu keluar api keren nang tahu jadi. Bagi himai kesekot jadi bahkan ladan kijing nu kijing baglah yang tay. Kasurok jongi hande kalong kapasliu. Kad bangin yo ya kajing yarap bangin poi hasora lalong no kaba slam bat poi station sora nama balai kasurok jongi hande kalong kapasliu. Ti ladang yo kawai ke dispensary. Na kani ka mining hi kabadan hande. Ka mining mentah hande kaladan haru ap kruteli. Ban ngakarpat ru hakma jompi sementa ladalong kabala pila ni yang ban ai ni kawai ke dispensary hande hapot haria bat kawai ke ambulans. Buat izirap bagi mining daerah ini buat dia ke hima sabah sini yang dipakai baru dengan sultanat lombanya yo ini buat don nak juli buat ini di banan ban keren nilai keren mengikersan don paru ki bang suku keren mereka di pak besar musuki mereka di hidup kersan angin bunyi ki ba kersan di orang ini baru boleh sebutnya ke jingwan ke jumpi banyak kersan orang yang di arti di mining kapok di lepas sabah sini. But ni hina kapor sepor na try pas ni mila itu kia sakimo. Jadi gathering lima ta dalam dan ko persya. Bro buan di persya. Te ni smok tana bungiyo en gasi ke ba long kune ke pangi kesyanan baro. Kami experience ti ba da ni ki mining po ka hima jugiru. Ni juban hi banyak kesyan ki mang setu ba jingan toy tla de kerana smart. Te ni experience ti ba ni smart ro nginang try he gani kam. Ba ke jingan pa jingi jadi ni opsa mut. Kalau meyakini ki atli ki mining project ni kerpat baga government dan renew iki amang ya iman hari ke renew iki renew dengan kerpat di baga government dan renew dengan nang ya peteni ini kam hadut pandemi pas akibat